toi whaatalo whātu I lau whaafonga le nei tai au, mā lole fo lau. Talafola Radio Samoa, mole nei fo ia solua. O le solo o tali ai sa faaiuga Niu Sila I le toe faaaua o le feoai saoloto ma Perth I se sifo o au se talia. O le solo e faamutai tapu o Perth I le mai ai o aso e tolu, e le I toe maua nisi cases fo o le COVID I le community. O le whaamaoninga le mai le minisita COVID Chris Hipkins, o se taimi o le nei aso, e toe fofonga mai ai po o le ase faaiuga le malo. O le toe tapu o Perth, na sa wai le lona 5 o aso, tālona whaato ato e tatala le feoai saoloto I le vao Niu Sila ma au se talia, ma o le fiafia laso wharai le tāluai, le ana amata taofia I loa. Ua whaamautino fo ele minisita o loo maua lalo lava le tūlanga ono la matio o Niu Sila, ono o le toe alia o cases I Perth. O le talia I o le whaiunga le malo I le so, o loo talia I fo I male ono tau nuu, po o le whaatau nuu ina o le whaingamalanga o loo fuafua mo ana nei. Ai se isi tala la tamai tangata to alua wa tā ua o casual contacts a le case I Perth, le ana whaimalanga mai I Niu Sila, o le so fo I maua mai e tā lai whaiunga o la ua siaki. Ele ia a fia whaingamalanga saoloto I le vao Niu Sila, ma isi se tete o au se talia, ona o le tapu o Perth. O le ale to e pakafua taavale leoleo savili ka paka o loo mita le council I Ueligitone pe a fai e le o whaanatinati se whaalavelave whaafosei. O lea sa iele whaatangana whaapitoa e mawhai e taavale savili e le o whaelonga ina na paka e le tutongia se ia o mai le masino Februari tāluai ma sui e le mawhauwhau o le council ta tau na tutongi. I se mole maua le so upo le council o le nei suinga o le toe ilo o aia inga whaavai mo pakanga, o lo tawa o fiai ma le sao na paka I lunga o awala savali po o footpath. E le ngata I lea ai o se tufo I o le alaunga ta sia ma fiai ma fale o loa whaapea pisinisi I le taulanga pisi o Wellingtone. O se whaaiunga I leo ave se ai le whaatangana whaapitoa mo taimi o whaalavelave whaafosei ma o loo whaonga ina ta avale leoleo o loo whaailonga ina. Ai mo leoleo e ui I lea whaaiunga ua whaamautino mai fo'i o le a le sau mai ilanatanga lea peimeni a o le ofisa. Ua le whaataunu ina malanga totongi whaapitoa e toe whaafo'i mai e tangata Kiwi I Fiti ono o le taofia o faingamalanga faavaomalo mai Fiti. O lea ua whaaleo ngaina uma faingamalanga vaalele faavaomalo mai Fiti po o le isi vai aso atoa, a o tau sa ili po o whiana mawai e se tasi o case wa whaamaonia ai le fesota ai maulua I cases le virusi. Ua whaamaonia fo ele kamupani vaalele le e Niu Sila o le olo o whaawau peana faingamalanga ai ua leini pāsese ua na o le kago. O lea ua toi whaopopo isi cases e whai tutonu o Fiti, ma o le toatasi o I lātou nei ua mafoe na whaamalo sia le malo I le whaiunga whaatope na sawana nafi. O le popolenga lea ua iai, o le fesota I o le siama ua whaamaonia I se tasi, ma isi cases mua. Ua whautua I nai matangata Kiwi ua Poloka nei I Fiti e usi ta ia tapula a atoa ma le fesota I atu I le kone sula pe amo mia se fesoa soani. E ono whaingamalanga whaapitoa na fuafua toi au mai ei tangata Kiwi o loo I Fiti ua a fia nei. Ua te ena le minisita o faimalaga inga whaitionga e tuai le train o loo whealua I le vao Hamiltone ma au kilani. Saunoanga nei a Michael Wood ma o loo fina wai e ai lava so e vave ai na I lo le taavale. O le ele I lewa na whealua I le train a le Te Huia ai ua to atele ua whaitio e tuai pe umi atu le taimi e sa wai le train mai Hamiltone I Papakura ma transfer ai e whaawau I Predoma. Iso enga le staff na Faia I liulua I whaingamalanga le Te Huia na vave ai ona o le taavale I Predoma I le 35 minute whaatusa I le train. E lua I tūlama le afa le olo o tele ina tūli e I lātou olo o whaonga ina le train mai Hamiltone e tau nuu I Predoma ma I saunoanga le minisita e le umi. Tala muli mai le atu kuki, e leo iei ni fōlinga wa ai o le sau I lalo le dengue fever I tutonu o le atu kuki. Lea ua sau whai nei le sidia ma le tolu se lau cases o loo tālia so esu enga whaapea mai I lātou ua whaamaonia ua mau e le dengue I tuai ngā lua. Reporti o se siitanga ua whanga I lunga le whase fulu sene, talo mai le amatanga o le masina nei. O le telo nei cases, o loo maua I totono o Rarotonga, ma ua whaanga solo nei ngā luenga whaamama, ai mai se whaalawi loa mole no fasilafia o motu umai lua I tu e pui ai. Telefonala Radio Samoa mole nei tai au, manuia le nei aso.